चाहिँ एकदमै नेपाल सोसाइटी के लिए जो नौपट्टि चाहिँ मतलब त्यो प्रयास चाहिँ यहाँ सुरु वो सुरुगार गरेर ल्याएको छ मेरा देशमा चाहिँ प्री पब्लिकेसन कन्सल्टेसन भए सपोर्ट क्या होइन सबै विषयलाई क्या उयो चाहिँ बनाए विद्वान विषयमा चाहिँ यी विषयलाई चाहिँ अगु चाहिँ विचार त चाहिँ परिसंवाद तो वास्तव एकदमै अनौपचारिक चाहिँ खप द पोस्टर राफ्री चाहिँ उपन्यास उही कया चाहिँ ठन केमा झी चाहिँ साहित्यिक विद्वान की पास्पी चाहिँ ठन ब्याकअप चाहिँ वो सबै त चाहिँ बनाइदिए ढुङ्गो वो सबै त मेरो ठाउँ बन्नु पनि डाक्टर पुष्पराज जी वो सबै बनाइदिए ढुङ्गोपट्टि र राजा साइकी न वो सबै यो चाहिँ ढाड मिलायो व्याकरण थोरली बनिदिनु भयो प्रेम शान्ति जी न बनाइदिनु भयो व्याकरण छाइदी जी ल मेरो ती पास्पीमा हो यहाँ चाहिँ ठाउँ चाहिँ चिजसँग यो हो कि थो चाहिँ जो परिसंवाद थिएँ व्याकरण विचार हुने ढुङ्गा चाहिँ अहिले हाम्रो बन्नु हुने पास्पीसँग बेगित लिचोर्बे मोहपी शशिकला थियापी विराज थियापी पास्पिन ठनपी नेमपी पास्पिन ठन छ गएका पनि खोजिना छ हाम्रो चाहिँ लिचोर्टो थी सोसो चाहिँ मतलब नौपट्टि चिज चाहिँ मतलब राजा विराजा नियन्त्रण चाहिँ नेपाल चाहिँ थोक ठाउँ चाहिँ ढापाको ठाउँ चाहिँ जेटोपट्टि चाहिँ प्रयास छ यहाँ चुनाउ भने चाहिँ डल्लै ढापा केमा पास्पी सुरेश किरणजी रजनीजी चाहिँ राजेन्द्रजी हो पुष्करजी त्यो छिप्री चाहिँ नुग्ल्या चाहिँ वेगपी छाडेल ढेकाढेपट्टि पिसेला सुरेश जो शिक्षाको चाहिँ जिमी सल्लाह जो ठो उपन्यास चाहिँ पात्रपी निम विषपी पात्रको टके पी निम पात्रपी वेगप चाहिँ कनायापी को पात्र चाहिँ उयो चाहिँ सूत्रधारको ठाउँ न्यारेटरको ठाउँ चाहिँ परम्परागत चाहिँ क्लासिकल चाहिँ मतलब चाहिँ लिट्रेचर चाहिँ हरेक लिट्रेचर चाहिँ खासै नाटक चाहिँ सूत्रधारपट्टि देखेका न्यारेटर चाहिँ वो पात्र चाहिँ मखो मो पात्र न मखो विपात्र न मखो नकारात्मक खल पात्र न मखो तर वो घटान देखेका ल वो चाहिँ मतलब एक चाहिँ इम्प्रेसन है इन ठुकिया चाहिँ छ पत्रकार ये तो चाहिँ मतलब न्यारेटरी रूपमा चाहिँ थोड़ा उपस्थिति व्यक्तिको वो चाहिँ सुरु निसी अंत तक चाहिँ वो पात्र चाहिँ तर वो पात्र चाहिँ मुक्त अट खसाना वहाँ चाहिँ मतलब ठुलो कथाक्रम यता टपन झ्याक्छौँपट्टि चाहिँ अवस्था त्यो होला एजुली पत्रकार चाहिँ न्यारेटर जो झ्याक्छौँ जुली केमा गोर्खापत्रिमपट्टि चाहिँ मतलब फुलामा चाहिँ मु सम्पादक चाहिँ पुष्कर माथिमा चाहिँ साहित्यकार न घटो गएको कलाकार न घटे राजेन्द्रजी नेपाली चाहिँ मतलब चाहिँ वरिष्ठ पत्रकार मध्येसम्म मूल्याङ्कन पत्रिका अनलाइन चाहिँ यी संहिता चलपट्टि साहित्यकार न रजनीजी मलाई चाहिँ रेडियो पत्रकार भाषी साहित्यकार कवियत्री न झी चाहिँ मतलब चाहिँ सुरेशजी मलाई किनापी लाउने चाहिँ पत्रकारिता पट्टि यसलाई साहित्यकार कवि न एजुले उयोका पिण्ड ठो चाहिँ सम्भव सञ्चारकर्मी पत्रकार चाहिँ मतलब चाहिँ न्यारेटरको ठाउँ जेचौँपट्टि चाहिँ उपन्यासका उही विषयलाई सञ्चारकर्मी त्यहाँ चाहिँ मतलब वो पात्र चाहिँ यो त चाहिँ मतलब जस्टिफिकेसन जोडिकी मको वो पात्र यन्त्रपट्टि चाहिँ व्यापक जोडिकी मजो वा उपन्यासी त क्या कति दृष्टिकोण चाहिँ प्रस्तुति नै जस्तै मलाई न तुझे निम्ति त्यसमा पवित्र उक्ति त्यसमा गर्वै अब उपटि जा जितुङदु युनिटी लुबङ्गा जिल्ला युनिटी उपयुक्त सुभाष सञ्चना अरे तुझे युनिटी जी थाय योग्य थकिमको जी थाय कन्फ्युजन है तो भारत का नहीं है जी मलाई त्यो फल तुझी या फिर जा फल मलाई तो पिखे मजो छाकी छुटी दुग्यो जा जी थाय जो भाषा में योग्य मत आकर छाकी बड़ी साहित्य साधक ख तर विद्यार्थी मको जी साहित्य मसाई कौन से ख ठुकी सिद्धांत बारे जी उली ज्ञान मोडू जी के जी अध्ययन मको साहित्य सिद्धांत उली मतलब विद्यार्थी ख अर्सिया तस्का ज्ञाय मलाई न भइदिसिनी मलाई को यहाँ तक दाइले मा रही ठुलो ठाउँ सो च्यालेन्जेस जो शान्त बिना जी मलाई विश्वास या त सरकार हैन
अलि ससा मससा जिटके सु समीक्षा या उपुदा यानाउदु पुमोन फु दके याउला नापा मलाई मार गारे छु नो खा नापा ना अर्जना तो दके अपो च्यालेन्जिङ खजुला मिउ ख मुडी दुटा र 15 मिनेट so lasai khonsai chulga sa nuko thayu budi upnyas pyawe chundu ale nuko thayu abhyas na thana jachundu malai na reading thayu budi pre publication interaction chai ya uchalan maru juima re the khaitna ta mata moku no cha khundu ko sa kam se kam jisa वो चुइचोले घेरा वो ब्युटी चुइबुडी वातावरण सिजनल जुल चुइबुडी चावला अयो खेन जिस इंटरेक्शन या मार गाजी बास्पिन अब इलेबेल खना ख तर गु ठौयुबुडी इन्भाइरोमेन्ट ग्रेट जुल वो तस्काय तोसा बजु तोसो नु प्रयोग ख तुकेना चाहिँ प्यावे दिउडी सफु इट अजन दुलेंक दिसिला कपिकाउडी क्वाली द्रिफु जिमसम यो बुडी इनपुटे गुल्टको जुइ मजि यो थइला सेदै मि थइवे इनपुट गुडी दिसिलाई वो थइ मेउ बजु खजिफु मेउ खले मौने आथु द पोस्टर राउ बुडी उद्या चाहिँ गट्टा लगारा छ जिउ नेपाल भाषा साहित्य खेले ठोसौ नु कथाया उपन्यासका छौछु पृष्ठभूमिले जी संस्कृति संस्कार प्रेमी निवाद अलि वो चाहिँ रिफ्लेक्सन गन्जी लगेरले जिउ साहित्य न जिउ अलि जी थयुए थए उके जुबडी थए मनजुबडी तजिलजी जी अको सकिनियो वो स्वाभाविक खन ख साहित्य दिवे समाजीय न्याक लगारै अलि उके जी मनजुन उबडी तजिलजी जिउ इन्भाइरोमेन्ट रिफ्लेक्टिभले छु अजु चाहिँ बु खमरु तर ठो उपन्यास चाहिँ वो सिबे बिस्काए परिस्थिति वातावरण ने जो उपदी उपन्यास लुट निताका खना कि के दुने निवा इन्भाइरोमेन्ट निवा समाज उपदी छु तकै खमग्रा पूर्ण रूप सम निवा साहित्यकार उतिसना सम निवा एक्टिभिस्ट कथा मसुमपति व्यक्तित्व पाखे मेवे समाजयुपति बारे वो लकसे सिर्जना जचो उपन्यास छ उको सुइबले न ठो उपन्यास चाहिँ जिउपति साहित्य खेले सो नुपुर्यो कथन जिउ कि थुके निवाटी उपस्थिति त गर्न गर्नु मल वो जसको छौ बिस्कयुपति विशेषता जुल जिउपति सन्दर्भ मलाई मेमी उपी खेले मजु मगु अरे मे उपी छुटका छिके छौ सोनिको लागि वे अट्याचमेन्ट दु तर ठुके प्रस्तुत जसो आंचलिकता बोदु जी बिचारा एनो ख बागलुङे दाइ टाइ तको चोने दिउ देमा का नजदिनी इफर्मल खाना बोला उ ख क्या होला कि वेक राबिसे सेवा चाहिदिउ अगे चाहिदिउ जसो छ कि बागलुङे गु कुलामे बुडी ख चिची र खट अन रिफ्लेक्ट जोडु उपन्यास है वो आंचलिकता अथे पोखराई बुडी खट अथे स्वीडेनियु खट उके दुनी राइटर फर्मेसन थइट नेबो बुडी फिलिङ चाहिँ जिसन क्याफो र अले ठुके छौ जिसन लुमकी माउबुडी खजे चुलगा संपृष्ट भूमिको गु नसना छु लपु छगु कला अलि अनालिका गु टु द पोस्टर प्याउला वो लपु कला वो लपु कला सुंगुरी उपन्यास चाहिँ अलग-अलग बाहसु त वेक्ला नेबो दिगुदु वो न छौ म्युटी उलेख्या बहुफी खख नसने छवे सवादु गरासा वो पुठु पला बिवे सवादु अनि छो उपन्यास चाहिँ छ मिवे सवा क्या फु छ
अहिले ठुकै मेरो ढाइमा खत सुगराछ उपन्यास मु विशेषताका मु विशेषता कथा जी खनौ छौवे उपन्यास जिस समाज पिंगु कथा जीवन या त जिस समय फुटुके छौला दैन रेबु थिएन छ सूत्र कथा संसार कमीहरु मेरो कथा छमा पोलिटिकल फिगर जसमा पपुलर पति लेफ्टिस्ट पोलिटिकल फिगर यो चर्चा ठनडु अथे भ्रष्ट राजनीतिक वातावरण यो किचन के कम्प्लिट प्रकार आशा समाज सेवा समर्पित व्यक्तित्व जिस ठनडु भई अथिया गु छौ समाज चाहिँ प्राय देउको ठाउँ छौवे कथा या वातावरण जगमखु कि ठो उपन्यास जिस पिंगु सवाइट छछा समय जिस क्याफु गु मेगु ठो उपन्यास विशेष कथा जिताका अले गु छौ सामाजिक ठाड ख मनु युक्ति विकास मनु युक्ति बोलना नामाल चाहिँ मानक जुसा त बिना यदि वो स्थिर जिम्मा फुट्टा गरासा गु कथा समाजै उइटा छौ बामला उलेंकी अले जिसा छौ अडान थयो बिटिले स्पष्टता अले थयो विचारे अधिकता काय फट्ट गरासा उइटा समाज न मेउले कि फैमको छौ with a commitment like so dedication जिसन कैंपेन गाड़ी होगी example ना के बेटाऊ खंडू वो मुँह पात्र कथन जी लाइक वो करुण नहीं पड़ी पात्र खा with a मुँह पात्र कथन क्या confusion ना दूर के गुम्बे से मुँह पात्र कथन क्या उखाड़ गाड़ी होगी confusion दूर सारे गाड़ा सा लेखक सो पेमो पात्र तो उन्हें उतिका न्याय इंद्यूरु देखा गाँव वो सो तारों की विशेषता का सक्षमता का लेखक कि चूँकि रूमपति मुँह पात्र का वो पेमो पात्र तो सम वो संसार का मिशन ये जुला अले में समाज सेवी करुण अले पॉलिटिकल फिगर ज्योति अले में बड़ी पॉलिटिकल फिगर जसु कामरेड वो पेमेंट है वो एकला उतिका न्याय इंद्यूरु तरह वो के मध्य जी गलत रिफु जी ताऊ को मुँह पात्र से करुणी खंडू इवन यो निमी टॉकिंग उपटी चित्र न्याय लेखक छौ बालाउ संदेश चाहिँ छुबी बेटा उखा गरा छ जिसा यदि थाउ उपटी लपु स्पष्ट जो लगरा छ जे चाहिँ उखे ठुके भौतारे जिमाली मको अलि जु मिशन एन सफल रिफेर गाडी संदेश चाहिँ ठुके दुठेन था 31 वर्ष यो जैनी था मोबाइलसी समाजले ज्या सेक उठा पत्रकार त यो अभ्यास उठा पछि आजको चम्योले भूमिका चाहिँ करिब 44-45 सालदेखि जैनी उठा पैसामा चाहिँ मलाई उपन्यासी बारे टिप्पणी आयो खासै जिउ भइसक्यो जी साहित्यिक रूपमा छु पाठक सामान्य पाठक उके आफ्नो आफ्नो जिउ लेखनी एरिया भएको छ उपन्यास राजनीतिक रूपमा इस्युले चाहिँ छुयो तर पृष्ठभूमि छुयाले चाहिँ नेपाल भाषा बोल्ने छुवाको संस्कार उपन्यास चाहिँ जिल्ला थापै पुग्यौँ साहित्यिक भाषामा नहोला अरूमा साहित्यिक रूपमा समीक्षा गरेर जिउलाई चाहिँ जिउ एरिया भयो सायद मलाई न कुनै कारण चाहिँ चाहिँ ठुलो विषय कमसेकम राजनीतिक इस्यु ठुलो उठेको छ चुकेको उइटा अस्ति क्रिटिक हिसाबमा चाहिँ नयाँ देश चाहिँ फुट त्यो छौ प्यारा सीमा चाहिँ टोकेना चाहिँ जिरो बच्चा अपुनो जी अपिनो फु ठो यहाँ फर्स्ट ठो उपन्यास चाहिँ राजनीतिक उपन्यास राजनीतिक इस्युले राजनीतिक रूपमा चाहिँ सब विकृत स्रोत प्रयास हो नेपाली आयु परिस्थिति चाहिँ ठो 20-30 वर्ष यो अनुभव से पास बुढमा चाहिँ तस्का विकृत व्यास आर्थिक भयो केन्द्र पुटाइ आउँछ मलाई यो व्यास थियो तर जिउ ठुस्फ्यान अझ गराछ ढामापटी खस्राछ ठो सामान्य राजनीतिक व्यासपट्टि ठो विकृति भयो ठुसी जिउ समाज ढाँचा कि समाज छौ कम्पोनेन्ट मध्ये छोडेर खराबति हो
जिउको नैतिकता जिउको संस्कृति या जिउको आर्थिक व्यवस्था ढङ्ग चाहिँ विकृति भएको छ ठुकै रिफ्लेक्सन ठुकै यो किच चाहिँ ठुलो उपन्यास त्यसलाई ट्विटर चाहिँ समग्र समाजै ओपट्टि समाजै सम्पूर्ण कम्पोनेन्ट चाहे राजनीतिक जीवनमा चाहे संस्कृतिक जीवनमा चाहे अर्थतन्त्र ओपट्टि विकृतिले चाहिँ ठुकै रिफ्लेक्सन गर्छ त्यो रिफ्लेक्सन त छोटो रूप दिया यो अबुझ्याउनु तर मलाई यो थय राजनीतिक पृष्ठभूमि थय विचारको कारणमा उकै मात्र पत्रकारिता यो आँखो अभ्यास अरे राजनीतिक रूपमा सक्रिय भूमिका ठुलो समूहको कम्पोनेन्टको कारणमा सायद मलाई त्यो आफ्नो त जिरो धर्माशक्ति खो छुट्याएर चाहिँ छौको ठाउँ स्थायी सत्ताका चाहिँ बुढोमा स्थायी सत्ताका धान सार्के व्याख्या जरुरी थियो ओठ यो थोरै यो अर्थतन्त्र चलायुक्ति थोरै समाज चलायुक्ति थोरै राजनीति चलायुक्ति पूर्ण वो प्रभुत्वशाली बोल्यो इमसँग आत्मको यो अभ्यास यो फत्ता छ मुंबू लिडरशिप चाहे क्रान्तिका चाहे सुधारका चाहे विभिन्न सुनखा मुन्ना र बिहा चाहिँ विपी लिडरशिप चाहिँ को अप्टे इन त सहगर धेरै जी नेवापसँग भएको अवस्था चाहिँ नुना छेउ ज्या चाहिँ कन्टिन्युस ध्यान आएको छ ओठ यो 7 साले वो कांग्रेस लिडरशिप बोला उठ्न अठे नुना छ अठे तो 46 सालले चाहिँ एमआरए कठा बोला 63 साली जनआन्दोलनले पछि माओवादी हो तर वो लिडरशिप एउटा चाहिँ छौ कठा वो पुलावे स्थायी सत्ता अनुकूल देखियो पुलावे स्थायी सत्ता यो विचार संस्कृति अनुकूल देखियो चाहिँ उसमा फरक ढङ्ग एउटा फेरि मैले त्यो लागि चाहिँ भूमिका थियो ज्याँ चाहिँ भोलि बल्ल के नाचौँ दुर्गार्ती भयो ठो उपन्यास वोट यो अर्थ छुल्याले चाहिँ छौ कठा नारा चाहिँ त्यसको क्रान्तिकारी दिया उहिले चाहिँ जनाधारमा देखियो लिडरसिपमा तयार थियो तर वो लिडरसिप चाहिँ अन्ततः सुझिरहेको चाहिँ उइटा चाहिँ भ्रष्टाचार सत्ता पाखे पद पाखे या प्रतिष्ठा पाखे सुचु यानाजिर भ्रष्ट या देखाल्यो भूमिका उले बल्ल याना छौँ दुहार्दी ठुलो उपन्यास छम जसो कमरेड चाहिँ तस कहाँ प्रतिभाशाली तसमा पपुलर लोकप्रिय मोडेल चाहिँ तर सुझिरहेको चाहिँ उही भ्या चाहिँ जब सत्ता हुने भ्रष्ट छ या भ्रष्ट जित्यो बाध्य छ ठो खाल्यो चाहिँ स्पष्ट रूपमा उपन्यास वो अर्थ चाहिँ जी वा जोत्सना चाहिँ सुझ्या भ्रष्ट जुलो या देख्या पनि तर बोक्या जुलाई चाहिँ जोत्सना हिँड्या मोट छौकोठमा क्रान्तिकारी परम्परा दुपट्टि परिवार ओपी मोटमा भ्रष्टाचार बाध्य उकेलाई चाहिँ व्यक्तिको जीववाद बोक्यो जीव त चाहिँ उपन्यासले नै सिधो कि व्यक्ति त जब झिसँग ल्याएको छ भ्रष्टाचार व्यक्ति चाहिँ त्यसमा राजनीतिक भ्रष्टाचार लगाएर आरोप लगाएर चाहिँ सायद अन्याय छ केही लिउने चाहिँ गुढङमा चाहिँ थोरै यो राजनीति चलिरहेको छ दल गुढङमा चलिरहेको छ व्यवस्था गुढङमा चलिरहेको छ वो समग्र रूपमा सेवा खट्टा छ थन क्रान्तिकारी राजनीति या सुधारलाई राजनीति मोटो चाहिँ भ्रष्टाचार बाध्य इमसँग उइटा चाहिँ वो सिस्टम टोटल सिस्टम एउटा चेन्ज याको भयो ज्याएर तस्का था वो थाको पठन खन्द भोलि गुसिया चाहिँ अब मैसाना भ्यामेसाना ज्याने काम अब यस्तै हो वहेका वहे भ्रष्टका या राजनीतिक रूपमा वो चाहिँ वो लु नारा क्या त चाहिँ स्याउ या भ्रष्ट या मुक्त छ कमसेकम त चाहिँ ठुकै स्पष्ट कम डोक्ले नापाउ खसुरका ढाके ठुकै वो तो साहित्य दुईपट्टि छौ उपन्यास वो नाटक है विशेषमा दुईपट्टि गुण चाहिँ तस्कम बालक निबेट गाइन कैन वो छुरका ढाके ओ नेपाली जितो वो म जुक्ता पोजिसन दैनि वो छुरै जुक्ता पोजिसन या न्यू कन्ट्राडिक्सन नि न्यू कन्फ्लिक्ट खोजना वो न्यू चीज त गैना चाहिँ दर्शै या त्यो चीज नि छौ चाहिँ राइट छौ रङ पक्षी ढक्या दैन वो प्रस्तुति न थियो वो तस्कया ठुलो नु मडा उनको व्याकरण चाहिँ नु किसिमले चाहिँ प्रस्तुति ढका मडा तर समाज गुण विषय गुण समाज दुईपट्टि न्युबया चाहिँ दैन न
याना बितो पनि ठिकै चाहिँ यो कोही छर्न अब न्यू क्यारेक्टर निम्त कि कथा सम करण सम ज्योति निमेष त छौए चाहिँ सीमा ब्याओ पनि न्यू चाहिँ कचा कथा चाहिँ लुगा दियो सम गु ट्र्याक हो न मेमो गु ट्र्याक हो भनेर ठिक भयो प्रस्तुति या त्यो प्लट त्यसको नेपाली हो सन्दर्भ चाहिँ आजको मेन महत्त्वपूर्ण चाहिँ झिकमा अनौया अब यो त बुझेको म दैन छौ भिडियो कुसर दैन भिडियो न न्यारेटर सुरत घाट चाहिँ मिसम तर बुझेको मको राइटर छैन चाहिँ न्यारेटर किसिम न के चाहिँ नेभ्या दिउडो मिसम चाहिँ छम क्यारेक्टरै ख उता न्यारेटर किसिम दिन चाहिँ मके दाइ थए संलग्न ज्या लेखक थए संलग्न ज्या उही त नेभ्या दिउपट्टि प्रसङ्ग यो कोही ढुक्थ्यो उही त पुसर्दैन मोनोलग थिएटाका दिल जसले न्यारेटर लेखक स्वयं थिएछ हामीले उके उली क्यारेक्टर दु लेखक थन चाहिँ संलग्न जो चाहिँ जिताका उपन्यास चाहिँ जुन चाहिँ घटनाक्रमको जुल अचानक खाउँला घटनाक्रमैपट्टि चाहिँ त्यो घटनाक्रम चाहिँ वर्णन चाहिँ दु चित्रण चाहिँ मरु किन त्यो घटनाक्रम चाहिँ थर्जल अर्थ ल्यासु मुखका चाहिँ जसन तर वो आउन चाहिँ वो घटना घटित गु हुन्छ नि एजल चाहिँ घटना चित्रण चाहिँ घटना मरु ज्या जस्तो हाले उपन्यास यो चाहिँ सायद अन्ठालको फ्लोपट्टि भिजा कमजोरी महसुस होला होला जेठो उपन्यास बनाउनु विशुद्ध राजनीतिक उपन्यास हो नेपाल भाषाले चाहिँ राजनीतिक उपन्यास चाहिँ आफ्नो चाहिँ क्या हो मलाई कला विषय नि होइन खुब राजनीतिक उपन्यास हो त्यो उपन्यास बन्छुनलाई चाहिँ आफ्नो इको न्य बनाउनुपट्टि इन्डियापट्टि मन्नु भण्डारीपट्टि चाहिँ महाभोज धावा उपन्यास वो महाभोजमा बासे दलीय राजनीति विकृतीय चित्रण उपन्यास हो तुमके चाहिँ छम मनो शिवरी घटनाहरू चाहिँ राजनीतिक दल बजार ठेउनु साब प्ले एन्ड हेर्नु सब प्ले एन्ड बिटु नै उके गुण वर्णन मोर चित्र नै चित्रण जग्गा गेन चाहिँ पुरा उपन्यास चाहिँ ठेउनु सब फ्लो ज्या बयान फिल्म सोच्नु उठ्याउटी चाहिँ दु अहिले वास्तव घटनाक्रम ठिकै न अयव घटनाक्रम प तर चाहिँ पाठक सभाहरूलाई चाहिँ वो चित्र नै हेर्छ वर्णन नै हेर्छ वो चाहिँ डिफ्रेन्स चाहिँ खाना उपन्यास सोच्न चाहिँ छोरा दिमागी छौ पार्टी वो उपन्यासमा बयान ढक्लै जुनी उसले शीर्षक कथा चाहिँ उपन्यास चाहिँ ढक्लै मुले चाहिँ पावरफुल हिउ चाहिँ छ शीर्षक चाहिँ छु गन छुले छ त पोस्टर छु ढाट सोइजुम खतु नि अब उपन्यासमा चाहिँ सम्पूर्ण घटनावली चाहिँ पोस्टर हिउरी शीर्षक चाहिँ अन्याय आख्यो मया अन्धन भुलाकि मोर हिउ ख चाहिँ सोइले अन्ठालमा जिसले चाहिँ न्यू सङ्गो चाहिँ विचार त न्यू सङ्गो तर्क त उही चाहिँ ठ्याउँछ छौ तर्क छुची पाएर राले देखाइ चाहिँ छबा पोस्टर डेभलप होला गुकी चाहिँ क्रमशः भुल्यो हुन लाइट यो कारण धुयो कारण ल फसै कारण क्रमशः भुल्यो हुन झ्याले मजाउन नछोड्न ट्यापो र छौपा पोस्टर बुझिन्छ त्यसमा बाँड हेर्दैका यो चाहिँ वो झ्याले मजाउन एज अ लास्ट उहाँ पोस्टर डिलिटेन बेला चाहिँ झ्याले मजा पोस्टर ल्या चाहिँ होइन जिफु अथवा चाहिँ थुन जिफु कि सम्पूर्ण देशे चाहिँ सम्पूर्ण बालावट सकारात्मक खन्यो खालि पोस्टर एजको दै यथार्थ दै म न सोन जिफु सम्पूर्ण चाहिँ बालो पनि भाषा पोस्टराइजर दैछ सम्पूर्ण बालो चिज पोस्टराइजर दैकी यथार्थ देख्दै म पनि ढाक्नु न जिफु ये पोस्टर गायो ना वो उपन्यास नको चाहिँ उडु पाउँदैन उता चाहिँ विभिन्न तर्क चाहिँ टेफु अहिले आठो अन्तिमेन सुरा चाहिँ एन्डिङ खवले एन्डिङ छुले गाडाले चाहिँ आठो छुले चाहिँ एन्डिङ अब मनो सिधा छुले गाडाले चाहिँ ठिकै चाहिँ भौगोलिक व्यवस्थापट्टि खासमा चाहिँ संसदीय व्यवस्थापट्टि विरोधलाई यन्तरहरू विकृति होला तरहरू तर व्यवस्था हिलमा चाहिँ धेरै चाहिँ मरु होला लास्ट चाहिँ सुरासँग अब कोरोना ढाडु चाहिँ छुटेरदेखि खुसी छिउले चुकाइको लाग्छ हानो खुसी छिन जन्मा है मतलब चाहिँ ठो ज्या गु करोन सम्पूर्ण प्रक्रिया चाहिँ जोटी रेपट्टि गु भ्रष्ट ज्या प्या होला एरगा ढाउन झिसाले तो संसदीय व्यवस्था हिलमाउरी मगी हान न वे चीज प्राय हुन्छ ना ट्राई यहाँ हुन्छ ना प्रयास यो जुया हुन्छ ना झिसा डिक मजो ढाबडी ठेला फला ढाउन मेसेज वठेछ ठो एन्डिङ हुँदै जिसले चाहिँ छिटो अर्नेस्ट हेमिङवे एउटा चिक्तर उपन्यास नि द ओल्ड म्यान एन्ड द सी गाडा चिक्तर उपन्यास केन चाहिँ छुगाएर हामीले वो यहाँ लाउनेले चाहिँ वो छम वो भ्राइट चाहिँ यहाँ छमेछा ठ फनफन चाहिए कि समुद्र के ठुके
ठिकै मलाई न चाहिँ बागलुङी वर्णन आथे म समुद्री वर्णन एन्डौडो मलाई म त ताजा वर्णन एन्डौडो ये अन्तिमे चाहिँ म यहाँ ला हम यहाँ छम्न खटम जी छेटे म कुए कुए त ल्यावे मलाई वो अले मजा सम्दो म बिचारे कि थोप्रा छे जे कने छ पैरो यहाँ चाहिँ वो खटम जुल पैरो चाहिँ वो प्रयास खटम जुल कने छे जे राले पुराले कने हाना यहाँ लाउनु सुर्सना सुर्सना वो बलसुना यहाँ लाउनु छे दरौ खम कुनी मतलब चाहिँ प्रयास चाहिँ गर्दैन मोटिभ मनु चाहिँ मनु गाडे पिन गर्दैन हरेस चाहिँ म गर्दैन चाहिँ डिजिटली म को ढाब्ले नै यहाँ हुन्छ नि मने आत्मा बोल्यो ढाब्ले न चाहिँ फरवर्ड जसले त्यो मेसेज म बेला पहिलो मेसेज चाहिँ एन्डिङमा चाहिँ पेज सोटो त्यसले चाहिँ त्यो मेसेज गाड्यो मानवीय स्वभाव गाड्यो चाहिँ ढाब्ले नै यहाँ हुन्छ नि ख मलाई गाउन लिजिली म को अब जोटे रेप्टी सम्म चाहिँ भ्रष्टाचार प्याउ ल्याउन झेलिझेली म हान न चाहिँ यहाँ आउने मानवीय स्वभाव खटो या वो पोलिटिक्स जिम्मा या चाहिँ समाज जिम्मा सामाजिक जिम्मा वा अन्य सुन क्षेत्र जिम्मा मुनि स्वभाव जुझी ढाब्ले नै ल्याउने ख ठुकेन चाहिँ सम जोटे रेप्टी पात्र भ्रष्टाचार हुन्छ हान ल्याउने ख जिटीमा डेपुटी मेसेज चाहिँ अल्टिमेट हो खला डॉक्टर पुष्पराज जी न अब पुष्पराज जी चाहिँ कमेटी आज छटा डिस्पोज है सी स्वीडी बोले सी में एको खट गया चाहिँ हिले रुकला डॉक्टर पुष्पराज जी है आपा जी चाहिँ ठीक चाहिँ मतलब अपो चाहिँ मतलब चाहिँ रियलिस्टिक जी मार गाडी हिसाब चाहिँ संसदीय चाहिँ मतलब गो चाहिँ चित्रण का वो पूर्ण रूपए खे भाषा दे दे गया संसदीय गो प्रोसीडियर का बोले खे भाषा का गया है अरे मैं अपना डॉट है रिमार्क करते हैं तो मुझे या भाई उपति चाहिँ उपन्यास है तो खे भाषा मुझे लगा है अरे ओपनिंग जगह सम्मानीय मुक्ति राष्ट्रले पनि छटा दिन डायलग छ नेपाली त्यहाँ यो दक्वे अरे उत्पादन निर्णय चाहिँ यो भाषामा चाहिँ वेबसाइट सजेसन चाहिँ एक कम्पनी होला एजुले मेमे होला ओके चाहिँ प्रेम शान्ति जी स्वेडिया चाहिँ उपन्यास शीर्षक चाहिँ द पोस्टर हो सबै चाहिँ जितचोटिले चाहिँ द पोस्टर चाहिँ सन्दर्भ चाहिँ छटा जगो त्यो चाहिँ पोस्टर शीर्षक नको चाहिँ थियो चाहिँ मतलब चाहिँ जस्टिफिकेसन चाहिँ खनिबन्त मिला मजल लगा चाहिँ चाहिँ स्टेडियमका अनि उयो जस्टिफिकेसन गर्न चाहिँ स्विडेन मसानी पोस्टर यो सन्दर्भ चाहिँ के चाहिँ लिपा चाहिँ तलपट्टि त मेरो रजनीजी चाहिँ धेरै घटना चाहिँ ठुकै चाहिँ मतलब ढापालाई चाहिँ च्याप्टर अध्याय 1, 2, 3 अंशी चाहिँ उयो प्रिलग चाहिँ मोर्का अनि जित्ने गया जो चाहिँ अब प्रयोग यही आउ खस मलाई नेप्लग टेया चाहिँ उपन्यास चेटाउन मरु एजस्तो प्रिलग न चाहिँ तिर्गा दिया चाहिँ जी ठुकै प्रिलग अथवा चाहिँ जर्नलिस्ट चाहिँ पसुट नापन अनुसार कि कम्प्युटर साइट बोले ठोया ठन बन ठो अन्त ख ठन के छु मन्दरगा अब प्रिलग टेया अनि उयो चाहिँ मेमोयर तले लिपा चाहिँ मतलब भुलिन चाहिँ मतलब चाहिँ ठुकै चाहिँ उपन्यास परिषद एक अनिसी चाहिँ छिन्चा वोटको चाहिँ दुई वोटको मेमोयर कोठामै अरे हाम्रो प्रिलग चाहिँ लिपा लास्ट चाहिँ थिंगा चाहिँ कनेक्ट दिया चाहिँ उपन्यास चाहिँ सिधैका ठुटा चाहिँ धेरै हो त्यो चाहिँ डाक्टरको बगले चाहिँ बरुपट्टि पार्ट जुले डाक्टरको कमेन्ट दियाले बास्टले जिगे चाहिँ पुरा बुनाउमा अब स्वेडेनियो खरावले जिसले चाहिँ गनियो खोजिके चाहिँ जो दुमन्ती चाहिँ मर्का ओके जनगण दल उन चाहिँ शङ्कर ज्या छ न सो चाहिँ उपन्यास चाहिँ मर्सायन जुपडी भाग करा के नि उ सु सन्दर्भ युज के चाहिँ लुम स्वेडेनियो अनि त्यो मलाई चाहिँ ढाले वो मिसम चाहिँ ट्रेनिङ मोला ढे चाहिँ फेरि जाऊ भने आज मेमे चाहिँ तो उपन्यास बारे विज्ञ कथमको सम्म चाहिँ अब पाठकीय चाहिँ रूपे जिरा चाहिँ मोटिभ खन्छ कटाको उकेसमा चाहिँ मेरो ख चाहिँ मरासे ठुकै चाहिँ जो चाहिँ मेन चाहिँ जिरा मरेले या चाहिँ के सार सन्देश का मला सुनान सो साहित्य सिजना या देगा छ उयो चाहिँ थ पाठक त सो चाहिँ मेसेज बिउ चाहिँ इच्छा दै मला वे मेसेज चाहिँ भित्र चाहिँ म चाहिँ जो जिमारी चाहिँ जिउ चाहिँ अन्मान्ने जाने छ आठो चाहिँ उपन्यास चाहिँ बनिढुङ्गा
ठो उपन्यास चाहिँ नजर चाहिँ खवला कि झिटा राजनीति चाहिँ यो को विकृति दु वे विकृति र चाहिँ उजगारी अब चाहिँ ठो उपन्यास जुडु जो खवला अब विकृति र झिटा ठुली छापछाप दु न्यामेन न चाहिँ पार्टी ढल्की नेता ढल्की भोजगे ब्याजनीका स्वयं ठएन चाहिँ पार्टी जाने ठएन चाहिँ राजनीति जाने ठएन चाहिँ चुनाव उम्मेदवार जाने अरे पार्टी चाहिँ बोया ब्याजनीका मलाई वो विकृति दुला खट तर ठुके चाहिँ अटिजकमा चाहिँ केनाटो मर्केनी राजनीति विकृति दु रहिदो केनाम रहि छिना जरुरकाले चाहिँ सके चाहिँ राजनीति दु सके चाहिँ सामाजिक चाहिँ सेवाहरुलाई यो चाहिँ केन्द्र गरिबकै नपायो उनी चाहिँ वो पला ठोल्लो फिन लगेन सके चाहिँ जनयुद्ध चाहिँ अथवा चाहिँ सशस्त्र सङ्घर्षको चाहिँ लाइन टौरो लेखि चाहिँ ब्रिटिस फिलोसफर टौरो उनी यो चाहिँ द्वन्द्व गर्न केना एङ्गल अरे 6 डिस्कस चाहिँ गर्दा ठुकेन चाहिँ छ कि चाहिँ कोरोना चाहिँ सोसियल सर्भिस चाहिँ रिप्रेजेन्ट ना चाहिँ बुझाउनु उखि चाहिँ ज्योति चाहिँ राजनीति रिप्रेजेन्ट नबुझाउनु अहिले राजनीति विकृति जोटको ढाउ चाहिँ छरा खजुला राजनीति चाहिँ सोसियल सर्भिस या निकृष्ट ख बाद में सोशल सर्विस ने राजनीति चाहिँ उत्कृष्ट ख एका ढाउ जी सोले वो सन्देश सही मौका जो जारा चाहिँ सरकारले विकृतिलाई राजनीतिको मुख नि विकृतिलाई चाहिँ सोशल सर्भिस न हो जिसा ढाइ नि यो गुर्खिएसन चाहिँ दलले खेटी नाजुन गरे नि बोलियो विकृति खनी महा दलले खेटी मेसा मेमे किस्म अन्जुन करप्सन दुनी समाज खेले चाहिँ करप्सन मरो मुख नि ओके ठो मेसेज जिसोले सोशल सर्भिस चाहिँ उत्कृष्ट मला राजनीति निकृष्ट हो किस्म चाहिँ वन त्यसको लेटर पाइदा छाडा छ मल्लो उपन्यास त्यो जिगा चुन्जो उसी देबला होला नापैमा पाइदि मलाई चाहिँ खा तर वो जिगा प्रसिद्ध मरला अनि उकेन जिरा भतिजा चाहिँ छकानी वो सोसो तर उसले उपन्यास चाहिँ बन्द खाला बुनु आखा गो सोसो लुम खटेको बची वो थियो पुष्कर विषय राजनीति विषय चाहिँ ग्रुपले उपन्यास स्वेरका ग्रुप सुतो खा वो उठ्न निस्यो म वो आखा गो छ यो कोही मिस्टेकले यो कोही मिस्टेक त अन वो ठाट खाले मुर्का करेक्सन दिएर यो कोही जिगा मुट्टी को उनका ठो करेक्सन ये मेसेज चाहिँ या ये यी थैनो खा मलाई ठो आफ्नो स्कट क्यों अरे छ मुठु उठाए जिगे वा यो वा अरे छ्याजुले घुक्टो जानु जन्यो क्वेशन या तर म वा अरे सिरे का प्रिन्ट न गएर पनि मिस्टेक जिप हो यो कुरा हो फैया मुखेन छ वो छकल सिएन जेम उसको कपले प्रश्न बदि छ अरे मेरो पछि चाहिँ छु गरेर नि अरे अबले वाला जिरा सब मुट्टी हो गरा वो ठुलो फुटो होला वो बेबले र अले गुण ड खड्के जुगा जी भटिजा अब बहुत जाटक न नक्न बस्ते हो यन्त्र अबदान नस्ते हो यन्त्र नि अले मन न दे मट उसको बि भुली बहुत वो जाटक दे जी भन्दी पनि माया नि पुति दे वो माया नि चीज थेरवादी की पुति पकड़ मुला अबदान नहीं पुति दे निष्ठान कम्युनिटी पकड़ दे पानी बुटो बुड्डी का अरे वो लगा बुका दो फिर तो थोड़ी करेक्शन जाते रहता है थोड़े विश्लेषक देता वो समावेश एक छिनिला मुक्ति हो ये तेनो का ना अलजे ले आओ जे लगा आठोनो जे अगर तो 18 को तो मेरा जीव थोड़े आगन कोन मुगा ठाउँ भिजा बे माथि गाड्न जिम भिजा आयो मैना सर आखा गएको चाहिँ शिरले जले सिरेको कुरा हाक्न चाहिँ म जिता के न हस ज्या सबै माली बस लिदिको आशा कै आशा पेच हुँदो रे म भित्र थियो बोलो होला त्यो अमेरिका न चाहिँ थियो चल्नु लेकिन तो यहाँ प्यावे नरे चाहिँ चाहिँ सबै केन्द्र जाने ओके चाहिँ छु चाहिँ मिस्टेक राछ ओके चाहिँ हाक्न करेक्सन पिक्या म चाहिँ कोही जान्छु खै जाति थिए मैले चाहिँ विचार यो डाउन